Faiz, Faiz, Ya, mau kemana? jalan-jalan. Ke Jalan-jalan. kemana? Jalan-jalan. Makan mie kepiting. Makan mie kepiting, Faiz kan nggak bisa. Tuh, aku juga. Tapi boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Ayo Faiz. Cepat kali hayunya. Mau naik sepeda emang? Mau kemana? Kepiting di Bandar Dewas. Akila, mau naik mobil itu emang? Nanti keringatan lagi. Faiz dadah. Faiz mau naik sepeda ya? Hati-hati. Assalamualaikum. Faiz dadah dulu. Sini dadah dulu. Ya, sip. Faiz lihat apa? Faiz udah sampai. Faiz udah sampai mana? Mau makan? Katanya mau makan apa tadi? Mau makan mie kepiting? Oh, hati-hati. Ada kepitingnya nggak tuh? Akila. Sini katanya abang sini. Di mana? WTC bukannya di apa nih? Gedung WTC ya. Hati-hati jangan dekat kolam. Dilarang memetik bunga. Bunganya nggak ada. Teh, ada kepitingnya teh? Wah, sepertinya sudah tercemar. Tunggu. Panas itu sebelah situ nggak? Faiz, lihat ini. Ini video. Faiz. Faiz, di sana hutan, jangan duluan. Tunggu. Pak, tunggu dulu, hati-hati, tunggu jeglongan. Teh dari mana? Saya mau menjelajahi hutan mangrove.
Adik. Udah, assalamualaikum. Baik, hati-hati dek. Sampai jembatan putih. Ke sana. Pulang. Pulang ya. Pulang kata ya bang. Nanti sudah maghrib kita pulang. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby.